Ne vem. Tamo dois sobre isso? Krekova, samo malo. Krekova ulica. To je v tej smeri, samo zdaj natančno ne vem. Krekova, dobro. Tak, Aj gotov.
Peščica, vaš Glavić bi rekao. To pa je zabutnala, Lopove!
Moje bi ziher velike druge rajše danes, ko pa tu 100%. Njih se brez veze da tu dred, pa čevega. Taka je služba. Taka je služba. A jaz ne bi... Taka služba, ne, župan pati, pa to rade. A dobro, pusti mene buni, spustite. A ljubav nema smisla, če pa viš, da moja nova čuje, s koncu zaposlen, stavke plačujem tebe in vse ostale tukaj. Zato si pa prišel danes, da si to da veš, vi tudi zdaj boste pa rezali, tu ni zato se... Mesec dni boste vi štrajkali, da bomo videli, kaj bo. Mesec dni boste na toti strani. Sve malo boste vi rabili pod svoga. Jaz vedno. Evo, kjer je skonca, dajte, idite, Kom se možete izgledati? Ćemo Angra. Samo drugi smo po narod kontra, Baro, te vrlo. Nisem težalo. Zakaj? Zakaj? Snemajte, zakaj boste upravljali prisilna sredstva? Pa sem miren, samo ti pravim, stal sem, protestiral sem proti lopovščini, pa ste mi fuknili sozivec gobec. Imam slabo srce, kaj če mi pa infarkt trofo, kdo bi odgovarjal za to? Boš mi ti neca brano, potem imam pravico biti tukaj.
Če kom te nagriješ drugam kot Maribor, pide, če si z Maribora, ne, da bi nas raje nagnali kam pizda v Celje, ali kaj ne. Avtobusi so stali na mostu, z Maribora, ne. te španske jezdice, varit. Pizda, materni. Po oni strani so tudi? Ne vem. Kamorkoli greš, te bo narezali, to je da nas. Preveč prazno baterijo, na telefonu treba več niša, moram 5% se spomnim. Nekaj vidite dol. Legitimirate vas, da kaj je rekla? Čakaj, zdaj hočem nekaj. Neko razlaga, jaz vas malo prijetno. Gospod, odstranite se tu. Jaz sem v Mariboru doma drugače. Odstranite se tu. V Mariboru sem doma drugače. Čistište briga. Mislim, po moje smo še vedno v svobodni državi. To nas nam nič ne znadi. Dokler ni stanje kakršno je, smo v svobodni državi, jaz se pa odstranite. Brejo, se bo nič. Kaj sem komu kaj naredil? Ali si v državnem postopku. Sem komu kaj naredil? Če ne bomo zopr vas upravili prisilna sredstva. Zakaj pa? Če ne boste upoštevali ukaza. Ne pa ne razumem, zakaj. Odstranite se dol. Velja izredno stanje, pa se odstranite dol. Pa dobro, pa nisem jaz naredil za izredno stanje, če ste ga sami povzročili.
Daj našu četnicu, pa s nami. Strpiše, Boris, umakni se pusti Hrišćan. Kas? Čuj. Janti ga pripreme. Tu se dajmo. Ej, ne gre zdrave. Daj ko odpelje pa tukaj. Mane, Tiro! Da. Majstore! Larica, maj! Lega, ne buga, lega. Sad mora termina. Deixa na bosta.
Hvala.